megalayapost.news. Balakta jur bat baloban shisha ga jingduk jingkerdu na ga jingkang ti de yong ke sarkar harilum jantia barwat ha ga jela ki babun kinu yalam kinomi kman kilong kmilong kpa kilapan pau ba ga jingkang banti de yong kalakta shisha ki babun balang bat bu jingmaru wat ban mi katu kathim hababan kaduk ke kerdu ya gani lapan pau de kilong kmi kinu yalam paj ba bat kinomi kmat paj ba karilum jantia ha karali bat ka jingilang paj ba balapan long da ka jantia coal miner and dealer association henen kesngi hakli riat east jantia hills nalor kiriu paj ba ki balawan hagani keraling ke jingelang patba kiwei ki blai donlang ki kentup yo deputy CEM ke GHDC ba alaski rembai Dr Sanki Shangpung MDC GHDC Waila Damishwa Siang Shai MDC GHDC legal advisor uba Kerlang Ksu Krison Langstang MDC GHDC UMP barim uba Vincent H Pala bat kiwei ki bala jingkran hagani kesngi ki kentup yo ba jointly well pertu advisor Kerlang Ksu legal advisor General Secretary Saman Bhaserpu Secretary Sanjuk Wahe Shnong Lening Star Rembai, Hambertus Nong Tudu, Nida Monchulan, Yaini Sutnga, JNC Presiden Sambor Milingdo, Lembat Kiwei. Kita kinong ilam, habakran kilapan pau, baladon kampalat ban aila no, banti duyong lengba kata kajing start sayan, kabanom kata apat, ya kitrai muluk, kitrai jaka badon par duyong, balada aila, banti duyong ru, de ban aila lang ya baro, ki badon par duyong. Ki kentien ki balami na kanikarali ru, kadai kajing jenjar ki pajba, namar nadu balakang ti duyong, kalak lut ya baro, tangi kitrai par duyong, hakabakila kerpat jur ban pentri no ya kata ka scientific mining kaban long ka jingker khu ya ki bad ka jing shate shakhum halor ka hok long try ya ki par duyong na ka jing khang mo yong na ka sarkar en mo yong man toy na jing khang mo yong na ka sarkar ketua revenue gawat lum dak ispak turun man dengan senam hagi jus siap kali tak kapor gawat oi ke sarkar wong thok ge gi pru ge jengjar ge kerdu ge cham chitom ne khang mo yo yo i ge ge rat ge kerchan yo ge kim re hadun ne de sarkar mem le bhai ke kali tak kubo chapi ke sarkar Sabha penmu im tak di pru ge penam kami du ke por election penang kami dah hepor borok nangwa yo I ukenmu ye ki kristam yo pi nei benta yo I kam ki pai ba kawar wani to kadi ka mining plan wajna da sen muyong yo I kate to ka jantia coal miner and dealer association hapo ka tingilam yo state coordination committee hatu ki stem ko tham muyong ka pertuit kadi ka Kaniga got the guideline for systematic, scientific and sustainable tunnel mining of thin seam coal deposit in Meghalaya. Kau desimit ha usnem arajar khatkande hadenwa ka Supreme Court elo ya judgment. Kau khaddo ka kadi ka judgment yang ka Supreme Court kau dapat hagaditrit yang Julai 8,000 khatkande hakani ka judgment yang ka Supreme Court dan ka rai ko khaddu yang ka Supreme Court how 8,000 khatkande berai bane dalam siro ibi point ka pondu nukong to apa kami the tribunal also noticed that state of Meghalaya has promulgated a mining policy of 2012 which does not deal with rat hole mining. The state government was also directed to formulate and declare mining policy and guidelines for the state of Meghalaya to deal with all aspects of mining, which policy was yet to see the light of the day. Apa ba ganito kajingklam yung Supreme Court? Percaya ka government yung wa em kuluti kesengken wa wai yang kata kesengi ko che na benda yang kesdet yang I buruk kuwi hejing itu wa kakam hi muyong andrei amad ondne husama raja kata khande nagpa yo sarkar ni benda wichna yo te mining policy hibu to lo kam hi muyong yang ini andrei yo wa den wa am yo sarkar wichna yo policy won yo sarkar o chibentai kam yang kamram yang ta de o
you want a mining policy, woman open cast, will empower your area over hado chispa hektar. Ini jiaman over yo over ji ibne kamika dua tu animun ibu ada kerupuk terbang obrai. Hendra mapun ini mapun sini ibne kami iaran ada muti. Napa atau yang ini pun ini kedipun persen ini non cocok yang ini to kami toy kimuyan to dulu kerja kentot dibentai ini yo yang nanti sepantar delay yang to ada. Nah, kapal ini baca, laga dia kaji kawali daman lo, uyi soroki, uyi kia soroki, pan ule kilu kan tu paksa aja ke sarkar. Kamu siapa baca, hawan baca. Jadi jangan kapal ke sarkar mah, kadi kecil wari, to lakam lu to sompat kaduga, baru kuda yang ini mengelami. Saya setelah itu beli yang ini mengelam, warat bagi kata kapario upami sangat dikatakan. Kamu pun pernah video ulikal besar zaman itu lawyer yang dikatakan. Waka Supreme Court dari kliat kendaraan bahwa ki seksi nilainya to kan tahu yang ki umuyong ki warpo kenal yang ki kan kante zaman umuyong ngai yang ki rego itu to ubentai yang tinggal kuti kamu sep uyedaya kemudian kamu uyedaya kinomkre kamu uyedaya kami ni gini ngafna la daga sarkar en go gamon pelaji uyeda ngapi menji go sarkar uyi urap snanye ni gitu go lebta ka jingdu la de jingdu wayam i sena iwa tipwa pelang suja sujur itini jingdu yang i lada lumai ki uyang tadi himan be ikon yang i depai suasa kema depai sawi go perthe tada subang rurai biki na yang i takat cholai ka chogan le myo le i disuk disani lam da kumta tada kerpa jaga sarkar sa sisil waka uwayo ko kamtam yang umuyong suatu i saman be sa thai sa na wapun de i upusai kon wakempa tada kumte i hani lapana kerpana sa sisil ukarpana uwayo ko ladang uwayo ko ikon yang i setiap mendewi dau tu dau tim ki dau manrurai ki dau langkat ki dalam dong tiada sak subara senang dekat tau ikon yang late dekat berkerang lai Jangan iya dan dia ukta untuk dan dia urus tim kalian sakta. Andai berabot orang gibru waktu gibrong dan senang dan MQ orang saya kalau dan dia cerita senang dan kita. Tak sampai berkeragi kecil itu orang kita sesenang. Berabot di ulai di pada kepuasan ujung dan di wabun Pembenga kesuatu senongkan kamuman. Lada lagi di ketat, lada lagi di dudukan, lada lagi buruk deh. To bun gibruk dan dia lagi open area senong. Kamu kamte terpat liang Orang habut UM mapok karya, we support lagi, we trade lagi. Kecil itu ketika kan ke NCT, ya ketika moriong li, hamam tok rugejan dia. Kam tapi dia petang berapa hari yang begitu terduk untuk ikut kuah sub. Kenapa? Ya karena gold mining dan sudah ini kada TV apa kata kena dalam gold mining policy. Gold TV kata ke pocket mining. Ini aja kena dalam sudah yang ini kan. Betul. Ya kena dalam DM kata ke artikel 371A. Gowe kata ke hong gowe kerbang. Gowe dah. Ya kena siapa yang kata ke yang ke sorkar India. Hendra ina, heli, hapon mekalia yang ini, kamu nekam kau yang kamu sen dekat paragraf 12A bracket B, kamu kam, waktu ada lembaga jing tukar ke yang President of India, iye ulah yang kino ki ayam ke sorkar India, walaupun kemoy pi metal ada kemoy, walaupun ke sorkar BJP, dapat introduce kau yang kata ke Citizenship Amendment Bill, lain kata ke Citizenship Amendment Act. Lembaga tinggi yang upaya lembaga tinggi yang ikisan bahalang lembaga sectional the exam yang kami kalian nak kenikaan yang besar India dan kini kejo
Wa i ki pai ba lembaga jing ki yeksar ke yong i de benda kabupaten kemenret ke yong i yong ye sekiani upenda mu yenai na kini ki an yang kesorkar India uklame video cepat tak hawi krami ke policy dos da koi wa i krami ka an Ladapaji yang SOP wacana ke sorkar ne benda kini ki prospecting license ki wada artani po is India wara i krami ka chispa hektar Hendai awak fi hapok ke ni ke ain em ke jing riam ne ke jing trap ya kari ke jat bru ke yongi ne ba ke wi ke kendon hapok ke ni ke ain onggo wa nu bru ye usoi ka agreement lo kitre thau o ye le ke mining policy ila fi am ke jing ba pa nuksa ke yi wajai ke ki morsong de mantre da kita ki company ya umur song yongi tede da ho ikrami ke policy o ikrami le kita ki ain ki o em hapok ke ni ke policy tau mangi uyada yenga yapi uyada jaga jing long tre ke yongi jaga kamai ke jing ke yongi jaga jakpo ke yongi Megalayapost.news